Por esa que entrou no baile, por esa que entrou agora, por esa que entrou no baile, tocarei a noite toda. Ven comigo, Rosiña do pelo, ven comigo a mallar o centeo, o centeo a cebada. Ven comigo, miña morena. A ver, Consuelo. Pois xa empecé de 10 anos a ir con miña nai a Cangas, cun manuso de leña. E despois ao monte, e co sacho, e a erva. E de 13 anos tamén xa empecé a ir á festa. Eu empecé de 11 anos a levar leite, cacharros de leite a bueu. E isto saiu primeiro. E despois nas fincas. Eu de 12 anos a servir, a traballar no campo, na veiga, ao monte, a todos lados. Hasta a servir sempre, hasta que me casei, hasta 24 anos. Eu tamén, aproximada aos 11 anos, e traballando no campo sempre, hasta que despois me casei e seguín traballando igual, porque había que traballar. Pois eu andei hasta 12 anos na escola. E despois tamén a traballar o que se podía, porque o que non servía para facer un traballo fuerte, facía o máis grosso. E sempre había que facer, ir ao monte, ir á erva, e se non traías un feiro xerante, un pequeno, e se non se facía máis, facíase menos. Home, ando ben a traballar, a servir, a atender 4 meniños. E non máis. Non tuve pai, nin tuve nai. Meu pai marchou para Buenos Aires, ainda non conocí nin sei quen é. Deixa o meu apellido. Adiós, moi buena. É o que teño, o recuerdo que teño de eu. É o que queres. Tiña un capital moi bonito, pero entendo molado. Traballar, eu sempre sei, ese que salín da escola, só me digo non. Pois de 6 ou 7 anos a sementar de miña prima. Despois de 13 anos non sei para. E despois, un pouquinho máis adiante, a andar diante do gando. E chegai a 12 anos e saco o carro. E como quedei sin nai E sin pai? e despois fui tirando. E tiña 12 anos e xa fun a vender unha cesta de ervillas que botara eu. Primeiro irías á escola, non? Non foste á escola. Que? Primeiro irías á escola, dentro de 12 anos. Un mediodía sí e un mediodía non, ela. Porque había que ir a traballar. Tiñamos unha vaca E nós tres. e nós 4. Despois máis tarde. Os de sana, máis ou menos, a sementar e a todo iso. O cesto. E despois a virar o arado máis grande. Primeiro fui á escola. Saliría por aí aos 10 ou 12 anos, non sei. Tengo que salir para ajudar na casa a traballar. Logo despois, antes de me casar, fui a conserva. Entrei de 20 anos na conserva. Ganando 25 pesetas ao día. Levamos unha vida moi mala, criábamos mal sin o pai, porque marchou para adiante, non se acordou tampouco de nós, e depois morreu, que ainda gracias que non mandaron os certificados de todo, que tiña capital e cada un levou o seu. E eu era na fábrica sempre, desde que empecé, daquele ano eu me tinha trabalho. Eu já tinha 35 anos cando compadre do dono. 13. No campo ainda menos tempo, a poder o mirralha xa trabalhávamos. No campo? Era um campo de 14 anos ou assim, ou de 15 xa. Não andava com o legume. Com o legume meu pai não me deixava. Não. A apanhar estrume e essa, isso sim. Quando eu chegava, eu tinha o carro apanhado. Porque tinha muita prática, havia boixa, havia que dar-lhe de comer, que era o rancho que havia, era para os cartos, que não havia quem trabalhar a ganar cartos na nossa casa.
Tínhamos que viver. Depois da que morreu meu pai, foi cando máis andou bem co lejón. Foi cando empecé a andar co lejón moito. Tiña 19 anos cando morreu meu pai. E de rapazas íamos á escola, desde lá de baixo, que vivimos cerca da Catedral, aquí. E íbase e viñase á tarde e á mañán, 4 veces. Eu non había coches, pero... E andar, e chover, Hai coches. e como fora, pero coche non había. E cun saco ou cunha chaqueta vella pola cabeza. Os paraguas, un día de vento, xa nos rompía, xa non sabía tampouco, pero xa rompía, xa íbamos pingando. E, bueno, a vida de antes era moi dura. Agora os rapazas non mollan un pé, non mollan nada. Todos en coche. Pero daquela non. Fun hasta 12 anos ainda nos tiña, pero iba tamén á mañán, que á tarde xa non a miraba. Á tarde xa había que ir á erva, mas coa vaca lá para o cazal. As rapazas, cando empezaban a ir á escola, levaban un trapiño para empezar a facer unha mainika ou a calcetar. Agora que lle aprenden nas escolas a levar papeles, Bueno, a levar agora aprenden carreiras, mellor cada agora día aprenden un pouco máis. máis. Non hai un encerado para facer unha cuenta ali e se non está ben borrala. Que caracho é isto? Esa é marchar. Espera, ainda non acabamos. Ainda non acabamos. Entón, Voltaremos aquí esta mañán. vamos a buscar un café. Eu, cando non podía ir á escola, que lle tiña que ajudar a Clara eles na casa para o traballo, e mentre non pitaba o apito de Masó ás 3:15, cando que estaba era por tarde, da morte ben, pero así que tocaba o apito ás 3:15, eu empezaba a gritos, porque gustaba ir á escola, claro. Pero non sabías ler de moza, e agora queres saber. Agora quero aprender. Eu mandaron a escola moito tempo. Moito, bastante tempo máis mandaban, pero eu nunca aprendín a ler. Aprendín máis agora que antes, porque non me iba, non collía ler. Era na escola tamén, onde eu ler e escribir sabía, pouco, pero bueno, non me pidió. Íbamos á escola de noite, unha muller chamaba de Maruja. Íbamos de noite á escola ainda que había que traballar, sabes? E tiñas que pagar a escola, daquela. Cavabas o millo, arrendábalo, ibas cavar as viñas, ibas a arrendalas tamén, para que non se quedaran ervas, ibas regalas, regar o millo. As veigas. É botar patatas, é botar uns tomates, é botar cebolas, botava-se de todo. De todo. Porque non se iba a comprar ao supermercado como hai agora. Antes que miraba ao supermercado. Antes porque levabas de traer de tudo. Traías unha mihalla de pan, traías peixe, traías... Agora vas a vender unha mihalla, se vendes, e non traes nada. E despois había que ir, como din elas, a ir ao monte, a arrancar madeira, eu estaba a servir e tiña que facer de tudo, como os homens, cando iba. Facer madeira, picar os ramos, manosalos, carregar carros, traelos, hemos traballado máis que negros. Eu era que rezaba as uvas a tinalla. E sempre me parecía que levaba poucas, e logo apreta cesto de uvas á cesta, calcadas, e veña. E despois iba a facer na madeira o monte, picar ramos, e iso ainda me veño. E xa digo, e de caras unha burra. E despois a traballar nas veigas, nas viñas, atender o gando. Pois iba a cavar nas viñas, iba a botar patatas, iba a botar millo. É iso, ao monte nunca fun. Eu nunca fun a buscar ao monte, nunca fun a buscar leña ni a ventilar. Ir á erva, ir ao monte, ir ao monte ao estrume para os animales, e de todo, ir ao monte, facer leña, e madrugar moitas veces para ir a buscar un carriño de toso. No verán, ao mellor, marchar ás 5 da mañán para ir a mediodía cando se podía co carriño de toso para casa, e regar as veigas, e de todo, filliña, de todo. Fixemos de todo. Ibas ao monte, agora vindo o mes de julio e agosto, a cachar as tomadas. Iso ainda non nos acordou de dicir. Limpiálas, que teño os a cachar as tomadas. E despois queimar, a brujar, viñas como pandilito. E cociábamos aquela fornada de pan, pero había que ir ao monte traer un fei de liña para cantalo. E despois había que cantalo, e amasar o pan e facer o bar xente, e logo a vender.
Agora ten un coche, pois vai no coche, pero nós íbamos a andar. Íbamos a andar dende el Melo hasta Cantas. Minha madre, com a cesta de pan, cando deixábamos a verdade, tiña força, pero tamén non se jantaba máis. E así, para jalar nada, que jalábamos pouco. E botamos a conta. Pero na plaza había que ter un cuidado, non ter que os rapazes acordeaban xa a cesta. Había que ter un cuidado que se o deixaban no bancho todo. Cuidado, bueno. Mi madre. Ai, cuidado. Era máis cuidado que había que facer. Os rapazes andaban nos probas con fame. E se lhe vas a dar a todo, non lhe podías dar, porque senón facías. E vamos así a vida. Non podemos. Hai que se tiña vida redondela. Tiña vida no Santón. Era máis a Pontevedra, porque criaba un becerro para vender. E ainda lá de Redondela viñamos a Estocolmo, hasta aí a Moña. E depois traía o becerro embuçado, viña eu sola, eu solinha, que non traía ninguén compañía comigo. Atravesaba aí Moña e echaba a seguir a velo. Agora non, vai-se trabalho. Daquela non veio esa vida así. Desa vida jalaba unha peseta, ou jalada, pois, jalaba. Había que ir buscar un feio de brosa para estar por todos os animales, había que ter a cabeza todo. Tudo había que facer. Había que ter sentido para facelo, para trabalhar, para comer. No campo era de todo. Era botar patatas, só levou. Era sachar o millo, cando era para acabalo, para arrumalo, para realo. E veña, levaba todo por as careças xa abaixo. E veña a rear o millo, e veña... Non, é descalzos, é. É descalzos, xa rear o millo descalzos. Se queríamos comer. Casei-me, logo depois quedei viuda, con 2 fillos. E quedei viuda de 24 anos, con 2 fillos. E depois quedei viuda con 600 pesetas de pensión, para manter 2 fillos e máis eu. Hasta que despois, máis tarde, deram 1000 pesetas. E así foram-me subindo, e o que cobra é unha esquindade. Pero hai que levar a vida así, non hai máis remedio. Diante do carro é máis a cargalo, é máis a traelo, é unha vez e volta. Porque cando se vai co carro, se vai a erva, hai que cortar un dedo ou hai que facer algo. Eu chegaba e iba a erva, alá, a ría de Mon, pa a vaca. Quedamos meu irmán e máis eu, foron morrendo meus pais, e meus irmáns todos foron para a súa vida, algúns, outros morreron, e levamos así a vida, a labrar, e a sementar, e a todo, e a talas viñas, cando tiñamos o mellor un día libre así, pois íbamos a andar unha peseta, que boa falta facía, a vender o leite pola aldea, leite a huevo, e vendíamos, collíamos moito freixóns, e vendíamos freixóns para levar a vida. Deli pa diante, cando eu era 16, 17 anos, ou menos, que había que ir ao enjado para botar as patatas, e íbamos a Cangas a vendelas, a andar, non en coche. Eu con 17 anos levaba 42 kilos e despois, á tarde, dende que comíamos, iba a escavar a cesta de patatas e tira para Cangas outra vez. Carregadas cun sacos de patatas para sementar, por vivo daquela, para coller para o barco, fíjate que había. E despois as landras, a xogar, e a todo iso, e a labrar, e a levar o leite a huevo, levaba yo a miña nai as jaliñas, e todo iso, a huevo a vender, e mira andar. Nunha ocasión tuve hasta 7, ou tuvemos. Despois de outra ocasión, arrematei por ter unha. Tuveste 7 vacas? Verdad? Sí, señor. Cestas de matáns, por mirades aquele mundo de Dios que está lá arriba, naquele alto, naquele pirucho. Unha cesta boa de matáns, porque querías levar, cantas máis levarase. Mais ganabas. Mais cartas facías. Mais ganabas. E despois en riba, 3 ou 4 cuncas de feixóns para vender no tempo deles, Non vais a pensar que íbamos en baldeeiras.
entendes? E ibas a Cangas, que non era ir a Bueu. E ibas á cesta, e no outro día tiñas que ir a Cangas levar as mazás a vender. Como eu a máis ela, vou falar moito cega. Fomos á festa dos mozos de Biluzo. E chegámos ás 6 da mañán. Porque se viña a andar de Biluzo ao Cabo de Riba. E tiñamos as cestas preparadas. E dixo eu a ela, vai buscar a cesta que imos a Cangas. Foi assim ou non, Consuelos? E colleu, foi a paradela buscar a cesta e fomos a Cangas vender as mazás sin ir á cama. A ver se todos capaces a xente da fora de facelo. E se as vindiades, non tiñas que vir coelas de volta. Ai, de volta? Sabía sardiñas e máis xurelos e traer a cesta chea para salares. É cantando e parrandeando. E se non é agarradas a unha a outra pola man e a dormir. Pola carretera arriba, porque como non había coches. Claro. Mas non perdíamos, nin caíamos, nin nada. É descalzo. Olha, tinha o companheiro da Portela que sempre casi nos tocava nos estar a colher as parrilhas que vinham do tostador cocidas, apilavámos-las, doíam os braços e havia que trabalhar. Era todos os dias, um dia atrás do outro. Já não vinha à casa quase nunca à noite, porque havia muito peixe, ainda que dava de um dia para o outro. Eu velava quando não podia ir a estar a melo, filha, tinha que ir a melo, não vinha, depois dormia na casa deles. Dormia com carne. Ela dormia mais. Temos estado vindo da conserva, na noite, já de velar, é ele com o irmão ao moinho da pressa. Ele ia com um saco de milho e íamos comer a fazer companhia. Também vinhamos trabalhar. E a apanhar a farinha no moinho, para cozer uma fornada de pano. E levávamos o bonequinho de pano também para a conserva, para comer um bocadinho. Para comer, porque havia que tínhamos fama para comer. Era assim a vida. Levamos uma vida boa. Eu depois, quando era mais moça, também cozia pão para vender. Hay que trabalhar, hay que sementarlo, hay que acabá-lo, hay que arrendá-lo, hay que cortá-lo despois, empanheirá-lo, esfriá-lo. Tanto trabalho tem o campo, trabalho do campo já. Minha madre. Pero eu sei porque nós daquela vivíamos daquilo. Ganhava-se pouquinho, pero comíamos. E íbamos ao moinho, ao moer, claro. Havia que ir ao moinho, agora são moinhos estão arruinados, pero havia que ir ao moinho a montar com a farinha. Quantas vezes chegamos a final da minha irmã, salíamos do moinho, um saco de farinha à 1 da manhã, ou às 2, se tínhamos medo que vinha qualquer, é que nos roubaram o saco, éramos duas mulheres no monte, eu com nós, e quando não dava a gente, o saco de farinha e tira para o melo. Sabes? Para o melo. Uma vizinha também. Trabalhamos muito. Armelo, ai, minha madrinha. Cando iba de mañá, na tarde iba ao xornal, dia de que viña. Agora, se iba de tarde, non podía, porque a mañá tiña que arreglar a casa, mas é máis fácil de comprar os fillos. Non nos retiramos, fixeron nos retirar. E depois de ali ao xornal. E así foi hasta fin. E despois eu ir ao estrume, juntábamos 3, que daquela non había pinos, e íbamos a roubar unha tomada a Lalesos. En San Amaro. En San Amaro, pero ainda pode resucitar e berrarme. O trator hai que... O malo é o traballo que dá a carregar, sudar, condúcese pola carretera ben, pero levar como mediodía labrando, mediodía cansa, o penso, ben majo, é carregalo, é mirar se queda unha corda atrás, a carregar de tudo, pedra, postes, erva, non sei, o que tipo, espirras, de tudo da terra, tudo estaba dentro, ou todo axudei, todo facía. Carregar pedras, bueno, o trator non, pero o carro, bem, cantidad. Despois de ter os meus anos, despois de salir da escola, máis ou menos, pois era o que facía, era o meu. Como faciades, aguardiente. Non, aguardiente. O aguardiente facía-se moi ben, moi sencillo.
Pero claro, había que saber de memoria, eu non sei. Hai unha cantidad de caldeiros de agua, según estea o vaso, según sea a calidad do vaso. Así que iso ten que entender o dueño. O traballo do campo é o máis bonito que pode haber. Porque eu sei de que acabei de fastidiar na fábrica. No campo, facía o que podía e o que non podía deixaba. E iba ca fresca, non iba a chover, non iba co calor, non iba... Pero na fábrica poderas, non poderas, tens que facer aquilo. Se non lo ves para a casa. Daquela sí. É así que nada. O que pasa é que na casa non ganamos. Non cobramos a semana, nin ao mes, nin... E ali sí, traías o sobre. E defendían. E de outra maneira non tiña. Pero no campo, bueno, se o de respirar, ai, ali puro, iso é moi bonito, Ai, sí. A ver, e que é máis bonito para unha persoa? Que traballe ao gusto dela ou que traballe a mandar o outro? O que non podes estar a mirar nin a darlle leria a nadie, iso non. Iso xa calquera o deben saber. Que non é para estar, os cartos non é para estar de leria, con ninguén. Que habías así. Non, iso non. Por iso non me barraba ningún carajado, non. En cada temporada había o traballo. En cada época. E había que facelos. Pero, bueno, os traballos mil outros, eu cavar, e tar na viña, e vindimar, gustábame. E despois, nós tamén tiñamos bois e vacas, e había que ir co leite tamén a vendelo, a huevo. E traer peixe, e facer todo, como facía todo o mundo. Era a vida de antes. E ir aos montes, e ir á leña, e ir ao toso. E os traballos da casa tamén gustaban, había que facelos tamén, se non era pola semana, era o domingo. Eu dicir que viña a vendima, para min xa era matador. Porque había que andar a borracho das viñas, xa era... Mi madriña, Dios mío. Despois facía de todo, como a todas as da aldea, apañar na erva, carrasar feixiños de erva, que cando tuvemos cabalos xa había moitos anos que un traballaba. Pois eu o que menos me gustaba era estar na viña. Vaya. Deixar na viña. É máis vindimare. Eu da vindimar de ninguna postura andaba ben. E ás veces íbamos, eu máis o final, íbamos á viña os dous. E eu dix que non colletaba nada ben. E colleu a Aixa, non quero estar a oír nada. Levaba o legón, eu cavaba as viñas, e ele ataba. Pasaba o mellor un lindante por ali. Ai, pode ser, que venlle que eres a muller, que a traes aí agachada debaixo da viña a cavar. E ti andas co lombo levantado. Aí acho justo dela. Justo dela que había que o facer, e eu non me daba xeito andar a atar, e ela non me gusta máis. Eu vim vindimar, mas mais a tarde pouco non me gusta. Ai, a mí encanta matar. Gusta-me cavar. Cavar, sí. Botar de todo. É boa viña atar, boa viña atar. E despois facer as cousas da casa. Ai, Dios mío. Pois xa vou che dicir que me gustaba máis. Era ir cavar na patata e a sabía. Cavar patatas. Habendo, para min era o regalo máis bonito que podía haber. Mas o cavar sempre me gustou. O cavar sempre me gustou. Pois a mí o máis que me gusta é vindimar e atar. Pois mira. É o máis que me gusta. Gusta-me facer de todo, gusta-me ir a ver, gusta-me cavar, gusta-me facer... O menos que me gusta é solfatar. Eu como iso nunca o fixen. Solfatar, daquela, eu iba tamén a solfatar, era de pedra, e había que derretelo, e despois queimala hasta el viva, e facelo. E despois dábase nas viñas e a carrexalo 2 kilómetros dende as castiñas a la baixa para a pía. Eu ia dar sulfato e me mataba. Como xa vos dixo, iso era o máis malo que facía. Tinha que andar manchada, despois lavarse, despois a sudar, porque antes non se daba sulfato como se dá agora. Dábase con todo o sol que había. A hora de dar era as 2 da tarde, a 1 e todas estas horas. A noite xa non se daba, que non se podía dar, que xa lle facía mal a viña, unha cousa así. E agora xa se moito se mellora a noite, ca mediodía. Que mal me caía. Dios. E acabar na viña, mi madre, que mal era tamén. A verdad. As viñas así, andar de rodillas. Que malo era. A mí gustaba-me todo. Menos andar diante do campo. Bueno, pero andaba. E sabía que virar o arado, tamén non viraba.
Non, a miña sempre me gustou o cabalo, desde pequeniña que me gustaba o cabalo. Que te gustaba? Tamén levaba a idea do león para acabar no millo. Se me gustaba de pequena. No campo gustábame todo. Gustábame cabalo, non me gustaban as viñas. Será Pero maravilloso. despois do león gustábame todo, botar patatas. Botalas, pañalas, todo me gustaba. É máis andar co carro co cabalo. E andar co cabalo, e andar coa mula, e andar con todos os parvallos. Non anduvo nadie cando me deu. Non andaba a nada. Sí, señor. Eu andaba na vida, mira que vida. Co cabalo, e coas vacas, e cos bois, e cada un por seu lado, e así levamos a vida hasta agora. Ben mozos, acabamos. A mí do campo sábame todo menos virar o arado. E nunca virei. O qué? O arado nunca virei. O arado? Sí, eu nunca virei o arado. Iso sí, iso non. A que non sabeis, Alado? Que? A traballar de todo menos virar o arado. E nós a botar a botar palleiras, a menos a cortar millas. Tamén, iso todo, todo. Cando me deu a carranchada nas palleiras, ali a facer palleiras, lá o que? Pero quizás máis alegría que agora. É moi tranquilo. Distinta. Ahora non hai alegría de ninguna clase. Agora sentan Bueno, máis, mira. máis estresados, Podes máis falar a eu, correr. non? Podes falar, niña, fala. A ver, fala Catalina. Mira. A vida de antes a da hora non se pode comparar. Non, moita diferencia. Pero, por moi boa que sea agora, a máis alegre era a de antes, aunque fora máis ruín. E quero dicir que viña para aí arriba e ainda topaba alguén e ainda falabas con ela. Claro. Hoxe, podes morrer aí nun camiño, nunha esquina, que non tes quen che botou a man. No, de verdad. Pero daquela, viñas con feixe de erva, topabas ao mellor unha amiga, un chaval, parabas un pouco con ela a falar, topabas unha persona anciana, falabas e saludábala e estabas con ela. E vos isto terminouse todo, Nada, ahora para a nada. miña opinión. Sí, no, que no, é verdad, que non hai nada. Porque, aunque miren un vello aí sentado, pasan nin para ele miran. Nin boas tardes, nin boas noites. Así que isto cambiou, co de riba para baixo, dou unha volta así que jamás será dereitada. Cando cambiar, cambiamos nós, o mundo é o mismo. Agora non se vai a bueu a andar, nin se ven, non se topa xente, non se vai ao río, non se vai a agua á fonte. Agora, vou para baixo, vou para a abeja, veño da abeja, vou para a casa, non mira a nadie, a nadie. É que non se mira, nada. Bueno, a vida é moi distinta. Se, por exemplo, estabas a acabar nunha finca, che faltaba pouco que viñan por detrás, vamos, que viñan, que chegaban ali, que viñan os legóns e ajudaban a acabar. Iso sí, antes. Pero depois logo se perdeu aquilo, depois cada un... Pero na miña época se dicía, cada un vivir do seu. Bueno. O do campo, e outro do pescado ou do mariñeiro. Así que é o costumbre. Pero de axudar a vecino. Pero antes, as mulleres cantaban, os homens azubiaban, todo o mundo facía festa. E agora non se oe un pío. Non, eu non, ali non. Na bordela non. A pesar da miseria de que se vivía, había alegría, porque neste tempo, que andabas os rabaños das mulleres a atar nas viñas, e veña foleada do Velosa, veña foleada de riba do Freixoal, e veña outra da cada corredoira, e todas a meter cizaña, a ver cal era a que ganaba máis o premio a cantar. E a vindimar os ricos, que íbamos os pobres a vindimarlle, e os ricos dicían, cantar, cantar, para non comer, para que se non comer nas uvas. Home. Caleira, aquí pasas mellorous ca festa da patrona. Pasas mellor como? Sí. As festas que había antes, que dicir... E as festas que eu contaba con as festas da hora. Os fillos pequenos. Iso me di festas. As miñas festas eran as follas de noite, a cantar os espíritos. E non me jodas. A festa íbamos, a festa a cela. Íbamos a andar e viñamos. Tudo para ir á festa a cela, de primeiro había que ir tudo polo monte. Aquí na aldea, collías para comer, pero para pagar as cousas había que ter cartos algúns do outro lado. Os andaban de bañeiros, outros andaban carpinteiros, outros iban ao mar, outros cada un tiña algo onde o que podía tiña que ganar algo. E o meu marido andaba ao mar en Bueu, e traballaba que chegaba coa patela das sardiñas, e deixaba na casa, e preparábamos, e íbamos para o monte, sin dormir e sin nada. E ele. E íbamos buscar un carro de toso e un carro de leña co que facía falta. Andaba o meu home ao mar.
pero tiña 45 anos cando se retirou, estaba enferma. E depois hubo que vivir como se pudo. Levei o traballo, levei como levaron todo. Non che pregunta iso. Si vivías solo co traballo do campo, si eres capaz de vivir co traballo do campo Ela solo. non cabía vivir, cabía, maestra non era. E ningún oficio non tiña, non cabía vivir. A calcetar. A facer chaquetas tamén, a estar enfermina. É a única que ganei. Era meu home iba co carro a andar no jornal. E ela iba con outro carro a facer o traballo da casa. A espellar as espias, a traer para a casa, a poñer a palla. É todo ese traballo. O ano co carro dos dois. Ela co carro dos dois. Vivir, vivíase. Pero había que saber vivir. Había que traballar moito. Había que traballar moito. Tiñamos que pagar xornales, isto era o que nos mataba. Collíamos un horno a toda de millo e a mitad, vamos, de outro horno de patatas. E despois, máis tarde, dixenlle o meu home, hai que deixarse das jornaleiras a vender patatas e eu vou botar legumbres de toda clase e vou a vender e traía cartos e afuera vacas con 2 zonas. E xa digo, fomos tirando. Pero como se viveu? Vive na raza, vive todo o mundo. A raza vive na água, outro vive no outro lado. Todo o mundo que está nesta vida, todo o mundo fai por vivir. Pero malamente, do campo vivíamos, pero malamente. Porque tiñas que vender a que sea algo para vivir. Que traballaba iba vivindo. Sí, pero se non tiñas que vivir nada do outro lado, que se facía? Que carne. Iso que facías tipo na tua mano. Tendo que pagar ainda vivías menos, pero había que tirar para diante. En isso estou moi orgullosa. Que criei 6 fillos, escolarizei-os eu, ganei eu para eles. E trabalhei no campo, e não passaram falta de coisas sim, tinham que passar. Eu tinha os bem alimentados, era isto. É vestidos e calçados, era fora, é nada mais. É assim eu mesmo. Ao contrário, eu tinha que sacar o meu corpo, não? Porque a nai sabemos o que é. Pois iba a buscar calacus nos braços. Non podía traer a nena e botaba co calacu na cabeza. Eu agarraba, tiña arrata o calacu que para non caia. Tiña unha costureira moi boa. Moi boa, moi boa. E axudou-nos a criar. E máis para a irmán desta, que era costureira tamén, e deixaba ali porque era moi boío. Outras veces levaba eu comigo, e a vida era así. A deixar uns aos outros. A axudar uns aos outros. E non quería un ela. Mais a traballar na terra, é todo iso. Lavar, naquela lavadora estaba prohibida. É de rodillas, lavar de rodillas. Sí, señora. Ah, é todo iso. Bueno, por iso me doen agora. Cando era de mañá, non podía ir ao xornal porque tiña que atendelos á mañá e facía de comer. Agora, cando me quedaba de tarde, pois a mañá arreglaba e xa a tarde iba a conserva. E a lavar de noite. A lavar de noite no río de Lasas. E moitas veces de noite pitaban os barcos. A madrugada. E o medo de morrer a lavar no río de Lasas. Para ir para a conserva a 6 da mañá. E pois xa chegaba a casa, arreglaba os dous, e eles iban para a escuela e eu a conserva. A lavar ao río, botar a roupiña ao clarío, que daquela non había... Non había lavadoras. Nin lixías, nin nada diso. Iso é outro tema. A roupa cada un lavaba como podía, ou como lle gustaba. Eu, a verdade, lavar, gustame lavar. Gustame moito lavar. Primeiro, levaba a roupa para o río. Depois viña a buscar o meniño. Sentaba na tina e lavaba. Depois viña a levar o meniño a casa e depois iba a buscar a tina a roupa. E iba para o bueu, e cosese na man, que
que esta mulher ainda de acordar, e dous a arrastar nas saias e outro no colo. É o cesto cheio de macacos. Sim, de macacos para os meninos. Agora, Sim, levava para os bonecos para entretê-los. Claro. Que ela onde estava parada, é ela que devia fazer. Levava tudo, não deixava nada atrás, verdade, Pilar? Eu lavava máis ben de noite. O vestido que tiñamos para a semana, había que lavalo á noite e poñelo a secar para poñelo outro día. Se non secaba, tiñes que poñelo mollado. Ainda me acorda ben que era un vestido de viscosilla amarillo con uns lunares blancos. E despois a traballar e a negrearse, a lavarse como se podía, e en toda a semana non se cambiaba a roupa, porque non había sabón para lavar, nin había roupa que poñer. e había tempo. Ni había tempo, había que ir para onde mandaban. Nin cuarto de baño, nin... Cuarto de baño, que nada. a bañarse nunha tina. Ir buscar o balde de agua e botala na tina. Era na tiña se vecina, podía. aquí a tiña. Mira, Como se podía. antes ibas a buscar un balde de agua, Eu tiña de porcelana, lavabas que o peix, lavabas a lousa, cun balde de agua facía. Ahora, coa lavas a lousa, faiche falta A villa aberta. a villa aberta. Sí, Estás a duchar ou a bañarte, a villa aberta. claro. Agua seguido. E daquela, todo canto porramos daquela, gastamos ahora. Pois eu, lavar, non pasaba moito traballo a ir a coa tina cargada, porque en recinto tiñamos un río, e lavaba ali. E a clareare, na nosa casa deixábase de noite, porque dixe que clareaba mellor, coa luna. E despois, cando me casei, lavei moitas caras de roupa, porque tiña dúas, desde que xa tiña dúas rapazas, e eu collía a tina, e anque se as 6 da mañán, iba para ali para un río que estaba así, un puciño de nada na terra feito, e lavei moitas caras de roupa ali de rodillas, moitas. Cando eu era moza, me rapaza, éramos 6 na casa. E íbase lavar, a maioría lavaba ao domingo, a roupa cambiabas as camas e limpiabas a casa e íbase para o río. Desde que me casei, pois levamos unha traída e xa tiña o pozo ali na casa e de lisa se lavaba máis, porque como non había que perder en calquera momento xa lavabas, mentre se fervía a tarteira a comida ou así, pois xa aproveitabas e lavabas máis. Eu iba para a discusión así, que porque non entendía moi ben os números. Eu era que pagaba as contribucións, pero eu non era que tiña os cartos ni o capital tampouco. E logo que quen eran os cartos? Miña abuela. Ti pagaba, non? Ben pequena. Arrematou 39, foron 3 anos, non foron? Non sei. 3 anos, o 39. Acabou. Acabou. Bueno, pero por guerra, a fame Pero a fame foi o 40, o 41. Bueno, hasta o 45. Sí. Bueno, Que ela hasta o foi 45 máis. O pior foi o 41. A pior foi o 41. Bueno, eu esa non me acordo. Sí. Porque non había de onde viñera. Porque quedou todo destrozado. Mira, antes, cando eu era rapaza, eu pasei máis fame cos animales. Agora os animales xa non pasa fame. Cando íbamos a comer, dicíamos a nosa mamá, cada cantos peixes tocan os nin pan, os bolos asados na brasas, sin aceite. Se ibas a buscar un cuarterón de aceite, que máis non podías. Fervidos, así na agua, escorrir agua e comelos. Pan, nada. Unhas patatiñas asadas nas brasas, na lareira. A mí acordase ben iso. A xente non lle acorda, pero a mí acordase ben. E comías o pan que se facía no forno da casa. De 8 días, en algunhas casas, sí, de 15. De 15 xo co barullo. De cobarolo. E en algunhas, aunque o botaras do penedo máis grande que había a bolear, non rompía de tan concido que estaba revido. E todo se tragaba. Pasaba máis fame que ratos, Agora estamos na gloria. Comemos veneno, que así estamos enfermos e así estaremos. Pero agora, polo menos, hai que comer. Hai que comer, hai aceite, hai de todo. E daquela non había nada máis que fame e miseria, non máis que había miseria. As cabezas cheias de piollos e as camas cheias de pulgas. A mí acordaseme ben, a xente non lle acordarán. Pero a mí acordaseme ben. Agora xa anuncian que vai abrir piollos, xa están os produtos a vender nas farmacias para botar, para que non veñan. Para que non veñan, non para vender. Aquelas lentes a brillar nos pelos. Ai, por Dios, aquilo era un asco. Tamén era por falta de higiene, que non se lavaba a cabeza.
Non se levaba porque non había tempo. Os pais tiñan que ir a traballar, nós éramos rapazas e a traballar. Eu, de rapaza, Andaba sin a terno. iba co rapaz, ou iba cos seros ao monte descalza, que non tiña que calzar. Me agordame aos homes, andar correr os piollos pola camisa. Ai, bueno, cara. Mira, eu sabes un día os mirei, trui os meus irmáns do frente. Pero piollos, así, Despois, cando viña a riquiza, tamén daba que dar algún para o ayuntamiento, para os probes. O da riquiza que se che puñan, que tiñas que dar 10 ferrados de millo, pois tiñalo que desbullar, sacalo do horno, e desbullalo, e levalo onde eles se mandaran. É de ir cojando para Pontevedra, vendido, con dous bois cebados, andare, chegar ao matadero de Mohor, e riquizábanos. E despois, ainda nos tivemos que mover ben para que non nos levaran. Íbamos nos levar para embarcar en Pontevedra no tren. E señor de medo, diante daquela xente, papelio de aquí, papelio de ali. Levar non nos levaron, pero custounos un medo bastante. Tampouco que se collía ainda había que ir a darlle ali algo, despois de traballar como negros. A dar junto do millo, ao ayuntamiento, e a darlle as patatas aos guardias civiles, de gratis. E así todas estas traballadas pasamos nós. Que chupava, coisa. Iba pouco no mato numa só, para canas, para boeu, para onde houver. Pero na mãe vinha no barco os carregados, não vais a tentar, que não vinha. Isso não sabia nada. Nós não sabíamos, pero havia que não sabia. A nós se requisaram no milho, para levar para boeu, pero iba para a casa da moça estranha. A mais para o outro lado. É que lhe dava um ordenamento dos pobres, que lhe dava? Dava-lhe que ser para roxo, que vinha da América, verdade? Desse que era amarillo, era amarrado como o ferro. Nós, como não dava a imigração, pois já para buscar para o porco, sabes? É logo. É que te parece? Assim que não têm futuro os campos. Não, não. O que não querem é esses que trabalhemos para estar mais no que há. Chamou também, mano. É chamou também que há. Para apetrechar de basura. Mira, o que se come agora todo, se diz uma palavra feia, é melhor. Pero a basura mais grande empieza nessas comidas que estão plastificadas. Essa já é a basura mais grande que pode existir. Porque tu não sabes como vão. E aproveitam tudo. Agora o que comemos é basura. Nada mais. Da vida que plantamos nós, que senão é basura tudo. Que sabem melhor os de antes. Os que não levam nada. Os de antes sabiam, bueno. Como os teus que votavam, em primeiro, vai que sabiam melhor os teus ou os nossos, os que vinham para abaixo, xa daquela. Não sabiam melhor? Os da casa, sim. Os da casa, todos da casa. Todos da casa. Eu botei um ano ou mais sem tomar leite, porque era de fora. Não digo que sepa mais mal, nem muito menos. Pero tenho de mania. E principalmente a carne de cerdo e os porcos. Bom, eu não se botava nem nada, não se botava para o gorro do gorro, nem nada. Pero eu isso não quero, veias, nenhuma vez a minha isso. Ainda ontem me disseram a mim, uma mulher, comprei um saco de patatas. Eu disse, a verdade, minha filha, que eu estou de água, uma água. Isso é porque são patatas que se come. Eu opino de que isso não deve existir. Não os compro. Não lhe boto mais casteco, Não vai nada. Bueno, saca mudar mais, quando se lhe digo que era tenho eu, sentia, prendeu, trio, saca não tenho. Eu fazia um pãozinho, canela. Pero não é trio meu, que o trio que vende aí, de por aí adiante, é trio, é urso, é tudo. Eu isso não quero. Não me sabe bem o pão, não me sabe bem. Na província de Pontevedra não comes um pão bom. Eu queria melhor naquele tempo que dava. Ganhavas pouco, mas naquele pouco arranhavas-te. Agora tinhas não ter. Naquilo se chama-te. Tens que trabalhar, seguir trabalhando, senão é lá onde se anima que dirias. Eu já plaça com pouca coisa. Eu daquela queria melhor, daquela calma. Porque agora nós estamos mais descontroladas. Não sei, outra vida
Outros impostos, outras cousas, isto está mal. Está bastante máis mal. Agora vamos para baixo, en todo. Tanto no mar, como en terra, como todo vem de fora. E vas baixo en antigos anos. Bueno, tamén axuda, pero a nosa juventude, que? Ou a nosos fillos, a netos, e todo iso. Iso nada, iso está todo morto. Iso está que traitela. Outra vez a emigrar ás Américas. E hai un seguro, que hai un seguro, e nos pagan, somos ricos. Somos ricos. Pero se nos quitan o que nos dan, e nos tiran un seguro, igual que pasou os nosos pais. Ou máis, ainda somos máis. Hai que trabalhar, sí. A pasalo. Para máis que están afeitos a pasar boa vida. Ai, caralho. Había o alcalde, había o secretario e había o escribiente. Porque eu desde esa edad, meu pai xa empezou a mandarme a ir ali a buscar os recibos que facían falta. Para pagar a contribución, para pagar o viño, que xa se pagaba daquela, mas a pensar que todo era gratis, Para o viño, é dar a necro de porco, esas cousas así. é millo, é doce de tudo. Entendes? E había na aldea, que iso foi a cousa, que agora vou dicirlo tamén, a cousa máis fea que pudo pasar nos xuntamentos, e principalmente neste de Bueu, o tirar os alcaldes de barrio. Entendes? Estes homes viñan nombrados do ayuntamiento e estaban dispostos para expoñer a xente pola aldea, para ir arreglar un camiño, para ir limpiar unha presa de agua e para ter todo ben preparado. Pero desde que isto evolucionou da maneira con carreteras e coches, isto xa se olvidou todo. E quizás, ojalá me engañe, quizás non hai xa que volver a buscar. Cortei. Jabalí? Jabalí? Sí, mas pois non hai poucos. Non hai poucos. Hai algunha que... Ainda lle foi a Pepe do Trae Forno. 4 ou 5. Xa este día o Cedi e Lala, xa temos o xabarín na veiga. Xa ti que estás mal da cabeza. Sí que levantou o alambre, Levantan. entrou para dentro, está a veiga toda esfuracada. Así que imos a facer. Nada. Eles van ao monte, matan 3 ou 4 e escapan 50. Dali can facer. E lobos. Acordamos máis a mirar a ver lobo que cando foi o que matou Castore. o Castore. Bueno, e despois desapareceron, Pois outra vez, desapareceron. nunca máis se subo. Bueno, Pois pero agora foi- diz que están batidos. Diz que sí. E se non mirai aí na Jalleja, o parte da Jalleja, Matalle cada que rabaño. ve rabaños inteiros Sí, de ovellas ovellas e de e todo. becerros e E iso todo produce fame. Becerros e vacas. e Porque os todo. ecológicos estes, os ecologistas estes, Son os que os cuidan. botan de todo, diz que botan culebras. Esos xa eran os que os habían de ir comer a eles. O que botan a bichos para comer. Ainda agora diz que botaron uns bichos que hai que malísimos. Que só tapan os cazadores no monte. Piteiran toda a verdura. Que verdura que son bichos, diz que son como unha especie de monos, ou non sei de que son, xa non sei chamado. Agora tanto prohibir o lume, que ela facía E daquela lume en facía calquera esas lado, fogueiras, non non pasaba había nada, fuego. ni había incendios. Pero há moitos incendios que arrancaban hai, o porque seu os lume, incendios, e nunca había incendios. Fan a propósito. Bueno, pero de cá tamén quedaban as fogueiras no monte a arder de noite, tamén ninguén iba a Pero nunca hubo así un incendio va, deses, moi nunca hubo un incendio. Ahora? Agora, Hai moito que andar, e hai moitas cousas, que é mellor non discutilas aquí. Porque non é cousa nosa. había quen facía de todo. Había quen facía de todo. Había Que quen fan facía facía de de todo. home e de muller. Sí, non tiña máis remedio. Eu xa fui unha que fixa fin de todo. Lo que podía. O traballo, en fin de homens, a mulher non pode facer, o xe depende, un traballo pode facer, pero outro non. Que ainda te vinham dizer, ti faz isto, ela porque non vou facê-lo. Se eu sei facer, como aquel que non era traballo de mulheres. Vai-te por aí adiante da escalera, que eu non teño ganas de ler. Ai, ti, eres mulher e non te traballa no campo, vai a lavar a roupa ou vai a facer de comer e todo iso, non te dicía? Ai, Facía. ai, ou non. Eu sabía cando tiña que ir a lavar a mesa, cando non. Iba a podar e se me vai, non, ti non aprendas a podar, e a ti pa casa, ti a lavar a roupa. A podar os homes. Nunca viña nada, porque... Eu E podar despois aprendí despois. Desde que morreu ele, despois aprendí, a traer agua, para ter sin máis, para ter na casa, para cando viñan eles lavarse. E eles non iban á agua, íamos nós a buscarlle, ainda ao pozo. E eles non iban. Ese era machismo.
Na Arauza non era. Já sabíamos que todos necessitávamos trabalhar para comer, porque ainda que tinhas o pão e o vinho e o porco, havia que comprar muitas coisas e havia que pagar muitas. Eu, desde logo, tive a mala suerte que aos 10 anos já tive que me retirar por um desgaste muito malo que iba contra uma máquina desvazia. E eu não. Essa me deram a autoridade. Eles disseram-me, mira, não tinha espera nenhuma, que vamos cotizar por ti igual. Como é isso? Porque a mim pertencia uma metade do sueldo. Era uma quarta parte, isso sim. E o resto era pago. Ela logo, quando tínhamos 65 anos, cobrei que não estivera trabalhando. Se não eu com 10 anos não tinha direito a cobrar, eu não tinha as minhas cotizações. Porque agora não faz assim, é? Agora não tinha medo. Eu não me dava muito não. Eu tinha de trabalhar na fábrica de maçã. Pero para cobrar havia que pagar, que por trabalho nosso ninguém cobrou nada. Ou andar na fábrica, ou quando na fábrica ou noutra empresa, pois esses também cobraram, ou também estão cobrando. Pero por o trabalho da aldeia nada. Muito que trabalharas. Os que trabalhamos na aldeia lá porque cobram. Porque pagaste a Porque horária. pagaste a horária. Claro. Espera aí, houve que pagá-la. Houve que pagá-la. Também queriam cobrar 5 em pagá-la, como há muitos cobrando. Eu Para também. e paga, que aí vou eu, é? Não é assim. Não é cobrar sem pagar. Há que vacinar todo mundo. Como há muitos que melhor cobram e não pagaram. Para arriba de 15 anos. Sim. E para baixo não valeu. Não paguei nada, filhinha. Não paguei porque não pude. Não é porque não quis, era porque não pude. Eu, quando saí na conserva, mais pedi viúva. Eu da horário não paguei nada. Não. Eu não cotizei, cotizou o meu homem. Ela não. O homem. Eu cobrou por lá. Eu que cobro eu é isso. O mesmo que a Somos os mais ricos de Veloso. Tomarão pagar canto mais dois. Malamente para para pagar a horário. Agora, se quero levar uma vida tal, não me chama falta nada. É daquela chama. A ver por que é isso? As coisas mais baratas, mas já não. Bueno, É assim. a mim chama bem o que me cobro, chama bem. Pero por quê? Porque trabalhamos. Porque trabalho. Trabalho algo na casa, no campo aqui. Aquele dia, é pouco. É pouco, é. Depois É pouco, é. a pagar na mesa, pescar. Eu não sei a menos. Está bem que lhe deem a uma pessoa pobre que não tem. Sim, senhor. Os pobres hay que apoiá-los. Pero os ricos, como sei eu, que podiam pagar melhor que a mim, muitos. Bem É assim é caminhado. como é a vida. É a gente montou-se num cavalo ou num burro que quis voar hasta ao cielo, pero ao cielo não se chega, nem que vayam esses astronautas que vão lá. Ali não chega nadie. Já estamos Pero as na- moças têm que ganhar a vida afora, porque no campo agora não trabalha nadie, nem há possibilidade que possam viver dele. Agora não. A chavalaria xa non sabe traballar no Agora campo. todo mundo estudia, todo mundo agora há máis igualdade, o homem com a mulher. Agora que marchen para a ciudad, se non teñen un puesto fijo, tampouco non poden Ai, vivir. hasta aquí houve. Ai, hasta aquí. Hasta aquí, pero agora xa miras como están as cousas. Tampouco non che dá, É? O campo tampouco che dá para nada. Ai, não se dá. Pero é muito bonito pôr uma folha de cocido na mesa. Há mais muitas coisas, batata da tua, é de verdade que, perdonando a frase, vão ao supermercado e comem merda lá que há. E nós comemos bom. O campo non dura porque agora ninguén quer ir ao campo pero puero. O campo dura sempre traballando, sempre dá. Pero non traballando non dura, claro. Eu non sei como dizer, non me podo explicar, eu non sei falar. Como non tengo. Non son poder conversación con non sei. Antes o que tiña unha vez traballaba, cantaneco tiña todo, traballaba. Pero non unha veirinha. Você ten un futuro con máis outra cousa, non é como aquilo de antes. Aquilo de antes non ten. Pero hoxe, se ten ben controlado e que apoien todo iso, sí. Pero se tens que pagar todo, non tens futuro. Ai, punto. Non tens futuro, Aurelia. Se está que pagar todo. Todo non é hoxe
esa maquinaria fai todo. Pero a maquinaria que pagarla. Claro, pero é futuro. Pero hai que apoialo, como a todo. Non é deixalo a la buena de Dios, como hasta aquí. En Bueu, quen vive da agricultura directamente? Nadie. É máis, bueno, en Pontevedra, na provincia de Pontevedra, quen vive da agricultura? 4. Canto non había antes e non as deixaron porque non lle daba que... A ver, como se arregla isto? Como non apoia? A ver, que... Aí está a monte e ven de fora o millo para criar os pitos. A xente marchou da ciudad porque no campo xa miras cunha leiriña de terreno. E se non se gana a vida, pois, houve que buscala. Ahora son moi mala persona. Se digo que o campo, que tal? O campo abandonase todo. Está todo abandonado. Mira, non ten futuro, pero ten vida para comer ela. E o que non traballa así, dá un sitio que ten que vir, moito dinheiro, para comer ben. Eu conheço moita xente aqui em meio que são mulheres. Podem-se chamar mulheres. Mulheres, Conheço na Portela muito raras. Pero ainda conheço uma família que van sobre rodas. Por quê? Porque são trabalhadoras. E outras estão muito trabalhadoras perto daqui. Pero non poden vivir no rural. Iso digo eu. E non sei nada. Porque a terra ven todo. Ven a carne, ven o vinho, ven o aceite, ven todo. Aquí é do outro lado. E a do mar só non ven o peixe. Pero que é o que ten? O que ven de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Basura. Isso sim, isso tem um futuro bom. Isso digo eu. Pero no resto não. Aqui em Galícia, o leite ainda lhe paga menos que em toda a Espanha. Isso deles, que lhe sobretudo, que não podem aguentar o leite. Por quê? Porque o leite paga-lhe como há 30 anos. O mesmo. É que gana isso. Os intermediários. Entonces, que futuro tem isso? Se o governo ou quem seja, administrá-lo, verá como vivia. Agora xa outros métodos, agora bendito sea Dios os inventos que hai. Hai un arado de ferro, un trator, fresa, eu boto todo ao fresa. Todo ao trator. Xa teño un tratorista. Boto trío, boto centeio, boto todo a fresa. E veñen ali, fresa. E boto o bordo, fresa. E tendo, depois vai por atrás e tapa. Que gastei? 25 euros ou 20 ou... A ver, é que me fai a mim isso. E fai-me mais chorou. É que dá de vida a outro também. Como não? Então como é? É trabalho, boto verdura, coles, repolhos, todo arado. Lá. É uma fartura para todos. Hai o cerdo, hai repolhos, hai conejos, hai galinhas. Hai que gostar de broza. Tenho muitas em campo, colho eu e roços, traio limpas, boto que estrago. Se não é boa, não é mal. É porque me ajuda, na verdade. Tenho 2 filhos, bendito seja Deus. Vamos ali, mamãe, vamos. Vamos ali, vamos fazer o xixo, todo. Pois agora hai que facer o traballo da casa. Porque en cada casa hai un, e despois ainda veñen os netos que os abuelos teñen que cuidalos tamén, para traballar as fillos e máis as noras. Se traballabas antes das veigas, agora traballas unha. Ou un maneco dunha. Pero algo ainda botas. Eu tamén, algo tamén boto, mulher e pouco. Nós veigas non temos. Traballo ali unha. Boto unhas coles, botar 4 cebolas, botei ali un saquinho de patatas.
E min do xera un mihallo máis o bran, hai que botar algo todo, as ensaladas para un, sequera para un. Para vender nada. Eu sigo a tocata. Ai, madre. E facer eu, se se colle na casa, facía só ao meu fillo, a miña filla, mas ao meu sonho, que eu agora non podo Bueno, traballar. isto a salir a luna aquí os... Digo, Sí, digo eu, está caindo máis Lucía. tarde que o outro día, Vos despacharnos, Que temos que traballa. marchar. Mi má, eu tamén boto algo de todo. Que tuvese nada. Para comer, Pero para non vender está non. mellor. Como dá conta de Deus. Pero para comer, Ganando boto ensaladas, boto repollos, boto patatas, botamos millo. E non máis. Bueno, pois eu tamén teño traballado moito, cando podía, cando agora xa non estaba. Pero tamén ainda boto uns legumbriños, e ainda este ano empezamos a botar unhas patatiñas alá o meu fillo que senón eu xa non botaba, e para que vamos a contar vantagens. Nada, agora non podo. Eu non poder, Hai que ir abandonando. hai que ir abandonando. Non hai máis remedio. Xa criábamos cerdo todos os anos, este ano xa non criamos, porque hai que ser valiente para ter todas estas cousas. Eu xa non podo. Laura ainda conta. Un pouco. Ainda tira polo legume. Sabes que botaron a zanahoria, sabes que botaron puerro, unha cousa pequena que non me dea moito traballo. Traballos leves, non é? Eh? Traballos leves. Ai, eu non sei dicir leve. Logo como dis. Como dis logo? Eu digo traballos livianos. Eu mesmo. Como eu? Tanto ten leves como livianos. Eu nada tampouco, ten moito. Nada máis que se vou sentada no trator, se me leva a un sitio, o fillo. Pero xa traballou bien tamén a la Pregón. E máis nada, máis a enseñarlos agora, que están no paro, a enseñarlle a botar patatas e a isto, que ainda boto patatas, pero axúdenme eles, senón eu a dirigirlle e a dicirlle como se a facer, nada máis. De directora? Sí, de maestra agora, de velha, como eu digo. O que me mata é que, claro, agora teño xa un ano e falta má forza. Agora xa non podemos facer nada. Xa non podemos traballar, talvez temos uns anos, pero temos outra vida. Eu antes de ver moitos cartos, eu ali non marchaba. Non. Díxeno sempre, digo. A min gusta má aldea. Estou inútil, por caso, pero... Nada, ahora acabouse. Acabouse, non sei. Ahora retirado. Agora estamos retirados, claro. Ahora comer a dormir e listo. Agora esperamos a outra retirada cando se é que Dios queira. Ai, xa nos choveu o chubasco. A ser, ese. Que non sei de outra maneira. Agora iso hai que pasalo a historia. É así, filliñas. A vida é así. Que non che dio sono, Valeira, por Dios. Falas de sola que eu non oio nada. Estás a falar de sola, falas aí, non sei. Que viña aquela muller que che pregunte aquí, muller, a ver. Ela tamén sabe do reo. Non contestaste. Eu non contestei a nada, que me preguntaron nada. Ai, bueno. Preguntaron tal. E logo ti por onde empezas, polo medio. Hasta ahora non é. Ti sí, con teu. Me están mira a ter multa ahora. Cuidadinho. Agora non vai. Non a paja. A multa non a paja, que agora non... Non contestas a vos que se van a buscar a areia de bom. Contestas a Deus que non se pregunta. E non vos que fomos buscar a areia de bom. Eso non se contesta. O que? Os cartos. É que había contar se nos tiña. Sí. Bueno, como non chamastas máis xente. E si temos que falarnos todo. Pero entón se marchamos a quitarse as fotos. Es que ir buscar chavalería, porque nós xa somos vellos. Gostas das cousas Da vida que non voi. Cala, a miña vida non teño para contar a nadie. Pero eu non teño memoria ningún, nin sei ni o que falamos, ni o que dixe, ni nada. A mí non, eu de memoria nada. Ai, de verdade. E a min nada, mira, é o único que vou a dicir. Ir ao baile, entendes? É unha cousa. Que se nos están pagando, que non nos tiren a paga, que a merecemos. Iso é o mellor. Iso é o que pido. É que se arrealen.
que non se pode subir á punta dun árbol deprisa e agora ter que baixar ao cano. Estamos baixando. Apurados. Estamos baixando. É nada máis. É o que teño que dicir. É que non nos mesclemos a botarmos polos outros, que non é así. Esa marchas. Porque chega o momento que a dar patadas contra o guillón clavámonos todos. Que non saben como os de antes. Pero Laura non te preguntei iso. Laura, sí. Non decías outros años. Sí, é o mismo, pero vaya. Como... Ai, mima, é que este lavita ao lombo, que eu quería a lavita. Ala, carajo. Pois eu quero que me saques unha foto, a ver como é. Ai, eu con estes ollos encarnados. Xa mirarás cando salgamos naquela pantalla. Enfócame ver. Non te come, non te come. Como? Que non te come porque te fa ver, mulher. Ai, non, muller. É que non come a nadie. Teño 3 gatos e ningún de rabuña. Iso. Temos nós 6 ou 7, mas están ali. Espera, veu adobar hasta ali a esquina. A mira cando xeramos e dou volta para lá. Para traer. Ai, mira, che, a vir, a ti non dixeche nada. Pero non sei quen era. Para nos traer a merenda. Digo eu que sería adobar. Mira, vámonos daqui, Trouxes cartas? Non me dixías se trouxes cartas. Non teño unha chica. Pois entón, que Eu café queres? non traio nin bolso comigo. Que café trae queres? Carmiña que trae o bolso. Quer ir ao baño, mamá? Eu non, Helena. Quen te diz iso? Eu vou te ter que fazer no baño. Eu que falar no baño. Estou calada, mãe. Estou aqui, não me meto com nada e nós não temos comigo. Que traballos te gostava mellor facer no campo? Eu não trabalhei fazendo pão. Trabalhar no campo. No campo. A ver, canta. Não, eu cantar, cantava muito, pero Pois, mulher, agora não sei. canta-lhe moendo moio que moe. Ah. Canta. Cantar é que vamos cantar. Unha ó. noite vinda do moinho, unha noite non é nada. Unha semaninha inteira, esa sí que é moinhada. Claro. Está? No campo de agricultura. Quero como as miras, as mulheres que se dedican ao campo. Como as miras, ben ou mal como as miras. É porque eu sei mirar mal, o que é fazer? Não vai para trabalhar. Mas mira uma que está enferma, uma que está enfermos, están enfermos. Estaba a vestir a chaqueta no a saco. Dame unha man, senón xa non me A levanto. ver, veña, Xa non me... arriba. Ai, Arriba, xa non mi me madrilla, levanto. pero que levantas ti pecho. Por favor. Este plomo. Ai, esperanza. Non penso máis que ela. No, máis non pensarás. Como non vai a pensar máis que a mí, Non muller? sei de pensará. Está preparada, Rita? Non canto porque eu ben cante, nin por gana que eu teña. Canto por aliviar o meu corazón de pena. Si o vedes por aí, o bandallo do meu home, dicirlle que veña cedo, se non na cama non dorme. Ai la 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 la. Se acabou.